Ebusia for me mo bibiara akwaba e de ba o kan brede TV eso ene ohu se me gime ego dia na say social issues brebia me de ba be sumo na ene mesin kunya me sande e ba be sumo me dia ne amabot ma George na obetimi after me amaji na meje oso kama pa me so say de ohu video na no like no comment no wa share say na be ya brebia na e betimi di e bi so be de abebu makon Nana dear, agrada ho nsensem as a court a sentence ne se won ko dey fiase 15 years. And yet, na sending nam social media as say any Thursday na as a court a sentence na nagrada nko so ko pie mu wo ye in Sawam prison no. Na nagrada enko pie mu wo ho ene in Sawam prison officer ene de betu dwa say ene na nagrada eni in Sawam wo na ene no afa him. Na enrada ana se Ghana prison service almost the betu justice see adie na nagrada akopie ensawam na se na wo kire se the entia ama na nagrada akopie ensawam Thursday ni se na Friday e holiday until Saturday no ana se na nagrada etimi be pie wo ye ensawam na busuya for de momi ko tie e prison officer na no mu asem no So that's the kind of framing Chief Superintendent of Prisons, Abdulatif Adam. The public relations unit of Ghana Prison Service. Look, assembly in a look credit say, and grab over prison, in Sakano, and the minute day, Chewy, and I did an agrada, a prison. Now, Obay so, make me say, Obay the BBA for cooperative with prison authorities. The admission procedure, what we in an induction process, what we in a yet enough from Amabia, Akosubo, how be anyhow. The Tosumino, the Sanya and Tia, Crase, or by prison, and Obia, only misunderstanding to until be a potential. So, Nina Yanocret, Nina Yanocret, prison, entertaining, Sir Newman, officer, crown who point. Say obetimi aggressive physically towards an inmate, let alone a fellow inmate doing that to a fellow inmate. Ti anya de a no kribia ni sa seminar so social media no. Nti ni tietie ma ne say agrada or yensem or yen number prison or yensem no hoye or cooperate with all our procedures, protocols, rules and regulations. Ni nyina no or cooperate bibia ekoso okọ. Okay, nti me say prisons in the Dawson, he papa potting and modern coy. So the court sentencing I got out in some prison. Okay. And he means not the court. So actually say so court sentencing to be some prison or some prison. Into a case and we are possible for okay. cooperative with authorities and the processes and the procedures. A bill or I dream say Obi or my name say Odimu or Sika. Odru prison more special areas or places here. What is Sika for no? Say no te. Anya no pre. If say prison here mo no you face overcrowded situations kakra prison baby anywhere a privileged place baby. Omo kwa omo nyina aside going through the induction process no. Omo nyina sent back into the general yard. Nti me assist say you need any separate places via for any person based on the person's color, social status, name, religion, or the person's membership to any organization. You need any prison. Prison, Ubia, and America, Ubia, Ubia. Irrespective of who you are, when you come, you go through the protocols as everybody is subjected to. Okay, that's a for rainy and summer to say Ghana prison service for Eddie Abetu Jesse to see a dear Nagrada Akupie and Sawamo and year 15 years not as a court a sentence and dear near Henry Mwaka from Tama 15 years in the Besson and near Nagrada Asambe Kayenta. Then in Nagrada dear court a sentence and so on 15 years the Ghana for dear. A people just so class, say a people who ye part the social media is so the real another day speaking customers a month for us, they have funny things, Emma Womuntinum. They say, what to say, I got down for day 15 years, a month of a brain in a day, and a day, and
so kura na so ja court aka so onko de fias 15 years nam ne niam bi a oyeye fraud that is of fraud amount for binom eno ntina se court amana koda efias sam na busuafo after say Ghana prison service for the betu just say sesi adie agada woda ensawa mu sesi eno ana sesi evangelist Dina Samoa enso de betu just say Yakopon nimdie ntia sese wama nana grada akopie efiase no na o se enie Yakopon pese o siesie eye nana grada se na be ya obeya abode foforo enu ntina sese nana grada akopie mu efiase na bucha fo o de mu mienko tie eye evangelist Dina Samoa ne nsem na sese waka fa eye court a sentence nana grada 15 years yenko tie ne mbra ayede na Paul ne Silas nyankopon no ma me nkyerɛ ba bia na kii no na wɔkye ma ne firi so de ahyɛ ne bottom okay ɔboa ne kura awurade okay sɛ wo hu awurade a wo som na my god waje ne dia Jesus yɛde wobɛkɔ akɔhyɛ bia emu wapa mu da bi bu awurade fa na wɔsiesie no pa sɛ maame agrada de esi munim de nyame bɛyɛ na bi o sɛ ɔbaa mu no tinam so ntimi nwane okay ontimi nwane da okay awurade ahyɛda de na kɔhyɛ prison de on bɛyɛ bia ɔbɛhyɛ hɔ ba on man naked okay on man naked unse brebi me bɛka sa asɛm no na obi a yɛse wɔtɔn sika gare ne nneɛma ne nyinaa akyi watimi atɔ asɔre dan asi hɔ watimi atene sika atɔ asɔre dan no nyame wɔ purpose pa nyame wɔ bibi de ne o matɔn nneɛma gale o matonton saa nneɛma nyinaa ɛtonton de mpo ɛtew ne bankuni adekro ebi mu kura nsia so dan okay but nam se ne nyame frɛ da no sunti no nyame frɛ da no sunti okay ne sika wo nya yesa yesika gale sa ye de no o de ya pambi powerful sa so dan na otosi hɔ no ebe kasa man my god on se ba he min ka bi da bi min ka bi sa so dan na otosi hɔ no ayese Solomon okay sia so dan mewra enti obi obeka kira aforebo nye ena mo anya medwuma ne ade bia no wo mo boa okay ade na adwo asiedu asa ho apatisia asiedu aye no ho no mo ma ne wera ho da okay ma sofo siama awera ho da okay ade asese wo hia ne se obepie no ompie ne nipa foforo my god na because medin ka kire mo se awurade wo fawa oyiyi ho okay were you great evangelist me come kire mo my god na ye wo fra say na ne ete powerful onyame no sa one tina sia so ultimately okay obe pia obeba no onyame aseda ntina me ma anti abusuafo we yensem atse evangelist Dina Samoa so dia betu gbese ana grada yakopon pese wo sesa pa yakopon de ne nsa ka no sese sia de wasese fini niema boni nyina bo pese wo sesa yie eno nti na yakopon de na ye de akopie afiase no ene o chese de yakopon do ne nsa ka obi de no kwa bebre so a ene o fama nipa ne sesa yie ene ebusuafo se de kohwe video no odi Yona de kwa ye mfato ho sa bre kwa Yona nyakopon na opese oye na adwuma na Yona ya so odin se wonye no nyakopon ma ne koda ye bunsu yem 3 days itira na grada nso no wakopie mo ye prison nyakopon enim die nti a wama na kopie mo ye prison tiwe ni nsema se Dina Samoa a oye evangelist ono so e de abetide tesi ade ni tofe nyina ne se see any the Ghana prison service for a confirm sana nagada ewo ensawa mu sisi na evangelist Dina Samoa so de ensembe aba betuja aha na brebe ma kwan amye di social issues no esi ensem bi ebe pie aba bia fa
na nagada issues no ho no me de ba be so mo e wo ye social issues so eso besa wa se o kan be de unhu eye video bia wo so no like no comment se na be ya abra no do no bia trending news bia e kofu bia no metimi di aba be so mo mediane amabot ma George na da sene ye be se hye bio